أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Futhi phakathi kwabantu kukhona labo bantu labo abathi siyakholwa ku-Allah umdala weinsuku umvelinqangi umenzi wezinto zonke kanye nelanga lokwahlulelwa. Kanti kahle kahle eqinisweni labo bantu labo abakholwa. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ke ngalawo bantu labo ke umdali akhuluma ngabo la kulesahluko seQuran. Uthi umdali kunabantu abathi bona bayakholwa kumdali wabo, bayakholelwa naselangeni lokwahlulelwa, kodwa labo bantu labo abakholwa. Ake nguchushiseke mfowethu nawe dadewethu. La ngokubona kwami mina mangilalelisisa kahle leli verse leli kukhunywa ngalabantu laba abenza ibid'a noma labantu laba abaqhuba imifakela noma abafundisa imifakela kuIslam bayiqhubekisele phambili. Lalelani ke bafowethu, zimbili izinto. One is shirk. Ishirk iyisethuko ebunyeni buka Allah umvela kuqala umdala weinsuku umdali weinto zonke ungikhona ongozeli ongalali ongazali ongazalwanga endalweni yakhe ayikho into efana naye. Ishirki ke ukumenzela abalingani nezifaniso nabancedisi kuyisethuko kuleyo nkolo leyo noma kuleso simo leso sokholo okungubunye bukaNkulunkulu. Ishirki ke leyo. Bese ngiyabuya ngizake manje ku number 2. Ibid'a noma imifakela noma izinto ezintsha eniza nazo la enkolweni yeIslam. Logo ibid'a iyini? Iyisethuko kwisunna noma kwizimfundiso kwizenzo zika Muhammad sallallahu alaihi wasallam noma kwizimfundiso zika Muhammad sallallahu alaihi wasallam noma kwizinto avumelana nazo. Ibid'a ke ifike ibe yisethuko ngoba wena owenza ibid'a, wena oqale ibid'a, nawe wena oyamukelile, nawe wena oyifundisayo, nawe wena ofundiswayo bese uyaqhubeka uyayenza ibid'a. Ngamanye amagama uthi wena usolwazi unjingalwazi uMuhammad sallallahu alayhi wasallam indlela asifundisa ngayo iIslam akazange umlayezo wakhe upheleliswe. He did not complete his mission. Wena bid'ati omkhulu nawe bid'ati omncane nawe wena osalandela osaqhubeka nokwenza lawo mabid'a layo eniwenzayo nithi nina uRasulullah sallallahu alayhi wasallam kanye namasahaba kwi-farewell sermon yakhe yokugcina kwimfundiso yakhe yokugcina kwi-last sermon yakhe yokugcina uma ngabe ebuza amasahaba ukuthi did I convey the message, ingabe ngiwuthumelile yini umlayezo, ngabe nginikezile yini umlayezo niuzwile? Uma ngabe bona bethi yes ya Rasulullah uthumelile umlayezo siuzwile umlayezo, uma ngabe ephakamisela isandla phezulu ekhomba ngomuno wakhe ithi Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad, o Allah wena ungufakazi, o Allah wena ungufakazi, o Allah wena ufakazi, nithi yonke leyo nto leyo yayingamanga, nina nazi ukudlula yena kuningi angazange akulethe noma angazange asifundise kona noma angazange akukhulume. Basobhani ke bafowethu, ibid'a iyisethuko kwisunna kaProphet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Be very careful ke wena osaqhubeka nebid'a, osaqhubeka nokufundisa ibid'a, nawe wena osafundiswa ibid'a uloku uqhubeka uyenza leyo bid'a leyo, ngelinye ilanga izokujikela. Wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar.
yonke inhlobo yemifakela izokulahlekisa, izokuphambukisa, ene yonke into ephambukisayo ikuholela esihogweni. Sengathi uAllah ngasipha amandla, asivule amehlo, asivule ingqondo, asivikele kunalawo bantu labo abasifundisa amabhid'a, nalabo abasawaqhuba namanje umdali asivikele kubo. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.